ngatinge kal ka ti kherna chan kan ti chuan exercise la ti re mola tlan vak vak te hi deiri takhi ka shelo ni kaming chu Daniel Zuitlonga ani a o tun hana hian exercise minol pui poina kan zom thei turang chi tha panga ka ti kan non thur chuak don ni o ma sai kan soi photo thinangin ka video en tu te chon dai poimo zia kan chachiang to in ga chia chuang chachiang to te ta na next level ani kan soyang khan exercise in dai ta poimo zo kan ti kha chu ti rual chuan mi zong zong hian weight loss te pan du khel lawa amar chu si sel na sim sim tan te po exer la du te an omani chuang chu exer thasi ho kha kan soi don ani atin kan soi le du chu weight loss a kai duang pup pon weight khalos lo ma la exer ila kha ilung tan te i taksa zong zong tang han a thahrim hrimani ti kha kan soi ma sadu ani o ma sabera chuan na tho kan ti du mo atun ma kan pi le khang hun ang kha han nei to te la man hun lai ang kha khovel pum huwa pang poi hian exercise ti hi om lo ani amaro chu exercise hi chu hetia khovel changkang zelina aron shin chua jok ni mei ni na langa mihring te kan lo ha dam ta kan lo ha dam tal du ka chu chuan enge lo thei lo na wang emo a hran pa taksa wati ha theina kha khovel mihring fin hena ron mu chok ni mei in alanga mi reng kha taksa ha khan han thok thin ani chu tiang chu ania kan sweng khan enge na tho hi kada poimo eme man na kan tho hian thil pani kan ti hlotling nga lani ka ti ama sabera chuan kan thil ti tur le kan na kan len na pakhat ani atina dot le chuan enge kan taksatan na thatur kha ani ti kha kan soi du tin hei mitam tak chu na tho na sada wang te hian sis ha taksa chetura te si sel lo tura te ani ngai he kan in ngei na hi le ling thok ani ti kha se teila na kan tho hian abi tin na tho kan ti hian computer ma thut te kha chu hom lawa amara chu physical taksa chet na sim na tho kha ani chuang chu na kan tho hian enge kan taksata na thazo kani amaro chu tun ma te chuan kan mua nutrition te la thasi lawa an taksa ha siamo khata kha chuan enge an tun ma kan pi le pu te huna te ponyang an taksa chiat pui khop an taksa mamo e tur ten lak lu tok si lawa amaro chu an taksa ha le lu tu kha chuan an recovery te po kha a thalo the chu chuan tar har na te po thlen theini amaro chu tun lai khovel en te la kan e sen lo hi ta kan khol to kan ti kha kan thau hi chu wang chuan kan nutrition te a tha tok to mo kan mu thaboka kan e le na thani chuan na tho ha hi lo tur ani kan taksatan a thil mamo zok kan taksainam amamo zok ani ti hi shiat kan he kan shiat thal le hi apoimo em ani kan sei thinang khan mi te kan nem to ma na tho te kan hlawa kan hang ti te kan hlawa amaro chu a letling thokina kala kan shisel na tur zok ani ti te kha she thal le teila a tho me chuan a dot lia chon hei poimi zong ina kan ti thei ani ke akal ani mo kong chau kal kan ti te po a tha ma mo kan soi le du chu ngatinge kal ka ti kherna chan kan ti chuan exercise la ti re mola tlan vak te hi deiri takhi ka shelo ni mo chu in experience atang de bon soi turin she mai thei chu ke ma puina kam mu ani an deiri ngai lo ni amaro chu ka channel kan soi tamber thine chu sustainability thil deiri tur le thil tling tur ani wak ke kal tamakha kan taksa zong che tin thil har sa po ani lutuk lo mi zong ina an ti thei ani mo lir thei kan man tlem te po khami konga khan tel theng chu mo chuan lir thei kan man tlem chu kan traffic te po alo zia se langa chuang te chu kan poimo min ka ria tin kong chho kal te po hi poimo ma tha ani he step chho te kan nei tha chuang chu enge he phaya te kan oma ke po nia hun te kan neya katianga ni chuan lift te hi muntina deu thoi hen oma ma se lift te poi man lo sham ka do ni a chan chu khatiang ka tak sa sel nan zo ka ke ka kal tam theina kha kai chuan ka du ani tin kan soile le du zo chu na tho na khan mo na kan tho chuan kan mindset dik se chu na tho hi in shem na emo kan duty ha thak taka hian ngai loila mo in chung chet te po ani nga
pon lama te pon ha kan thok theng tin huan thlai nei te po a tha em ani kum upalampang to tan phei chuan an lo tui tlang puya chun chu keima ni kan chung kwa po kan ti thin ani a khatiang huan thlai han nei chuan kan nu le pa rualang te chu gym han kal tur tak tak pon tuina le khatiang kha an nei to kher lo me the an tan po tun lai a chu chana chuan kal thre na te po an nei the ni chu wang chuan huan thlai han nei a khatiang an en kol te kha taksak si selan hena tha em ani than tlabar bara kan nu le pa te po khatiang huan te a kan kal pui khatiang an han tho thei te kha mu anuam ga ti thrin ani kha kan tan chuan exercise chalu tu ani tin na kan tho pon ti khan kan taksa enge kan thuam no kan tan nuam tur comfortable turang si kha in bel me te po kha atha ni tin ke kal tam te po kan tiang khan office bang te po ke te pon kan ho theya tin hun kha kanin siam the ani kan ke kan kal hian kan taksa pum ma che chu chuan kan calories kan man ra lakha min pui so le ni tin a dei rei boka mi zong zong ina kan ti the ne thil har salu tuk ani lo mo han tlan vak te kar khat po hi pe ka ring lo ama chu thakhat po han ti ta ra thlani na chona saktal tawang amaro chu kati thinang kan ki po ti kuli ko na tangin ti son bong ko na ka wa hela aizola kom lai chon tiang khan ke in ka wa khole thin ani chu tiang te chu a tha me ni kan taksa ha si lo amaro chu kan taksai na azo tok zel siang kan ti the na khani tina pathum na chon kan tui na zong infiam na hi a tha ka ti thinang kan tui na zong manga exer lakhi apoi mo ani football te po ni the badminton te po ni the khatiang khan infiam na sang om the ome indoor sport outdoor sport mo khatiang ang shim kha apoi mo ani tin kan tuina zong po hriat thiam ngai kan ti kha ke ya chuan football te badminton te ka tan chuan ka tui lo na tur ani mo amaro chu gym te ka tui thung khatiang khani tin cycling te po ka tuya mi zong in cycling in woman ti ve kher lo khatiang khan ke ma ni tuina zone exercise kha kan zong thiam tur ani tina dot lia chuan niam lampang dewa kata chu gym hi ani gym po tha ani kan kal the ni chuan all round muscle training kan ti the cardio training kan ti the amar chu gym kan kal the lo ni point na kan thok te ke pon kan kal the ni ti kha shele teila chu wan chuan hei aizol phei chuan veng tin deuh thoi hian gym kan nei to ani chu wan chuan fi te po ataw lawa mo kan hri sel lo man ngei toi chuan gym fi te tlom me ni chu wan chuan gym te kal hre lo ila kal ngei tu mila kan kal the ni pot chuan mo kha atha in ka hria tina to ber na chuan home workout kan ti thei ani in chunga mani ina mo hei tun lai chuan internet te thatoa ati dan te thileng kim home workout tang chi te po kan en thei ni enge chu home workout ina tumber chu kan taksari na manga enge exer lakha ani sit up kan ti te emo push up kan ti te khatiang han taksa te han ti lum nuwa taksa stretching han ti te khatiang te kha atha me ni kan tin kan soile du chu weight loss kan ti po hian kan ngei poi model tur chu kan ti shrol hi ani kan ti shrol hi kan nei tlem po le kan tar na hi achak tel ani chu wan chon tar hare du chon ti shrol nei sa kha isiam emo event hi mangai ni chumi veng him tur chon resistant training kan ti hi ni resistant training chu nge kan ti chon kan ti shrol ti chak tura khatiang han che ti rakha ani ber ani chuang chu kan ti shrol ti chak tur chon a resistant enga mothil rit takha enge adaw ngai ni khami do theina kha chu he kan taksari zong anga an train te kha ania achip cherin resistant training chung chang te poiron la soi ka tumanga o khang ho kha exercise banga tha ka ti ho ani khang kha mitin poina kan zom the ani in ka hria ke poina ka ti mek te ani chuang chu serengin her hisel na kong hi kan zo tlang zel don ni milo thlir saka wangin ka lo me